Салом ба ҳамаи подписчикои азизу меҳрубони ман. Салом духтарои хушрӯ, салом апаву хоҳаро, модаро. Духтаро имрӯз намхели киртара дар ҳами навори ма тарзи духтани ҳами киртара ма мепартом. Иҷоз ма бе остинай, остина қати духтани остину буридани таи каш ма дар навори дигариш мепартом ки барои нишон диҳам ки оста оста чӣ хел таи каша қати остин часпондан дар корае. Барои болои ҳам мешавам. Бисёр вақт савол метиҳанд ки остина чӣ хел мечаспонем. Аиҷа маълум мешавад ки як хел навораҳо то хиша тамошо намекунанд. Дар онҷо тарзи остин часпониҳо ҳам ҳастад. Барои михеб фикр карда биромадам ки аввал пешакҳо шояд қати қадрш часпонданша нишон диҳам, баъд отдельно буридани таги каш, китф ва остин часпония нишон диҳам. Ана духтарои хушрӯ боз дар бораи курси онлайним эълон мекунам ки духтаро аллакай набор сар шудагиай як хела духтарако ҷамъ шудан то 1 ноябра вақт ҳастай. Духтаро дар поёни ҳамин видео номерома закрепит мекунам. Духтаро нависен, дуроен карчи ватсапи мада нависен, дар ҳамонҷа ҳамаша мефаҳмин, маълумота дар ҳамонҷа мефаҳмонамтона дар бораи курс. Духтаро барои чӣ гуфтем ку куртачадор бояд бидӯзем не пешакша якам зулчаша бигем оз на дите пора кадаги бидем ку на ҳавай оз даҳани кирташа 4 кунҷа пора мекунем. Иҷаш планка дора. Баъд поёнжда юбкачаша мечаспонем. Барои и аввал духтаро чӣ мекунем? Ина якташа мегирем, ай ҳамида оз 4 кунҷа тайёр мекунем. Даҳани кирта пешакӣ мегумтона ки 4 кунҷара вақти тайёр кардем, инҷа планка дора. 3 сантиметр ки 2 сантиметрш планка боша, гардан агар 16 боша 8 неву, мисол 6 пораш мекунем, 12 қати 13 14 15 мешавад. 15-16 сантиметр даҳани кирташа расчёти иҷатона иҷа мегирен духтаро. На духтаро ма чиша гирифтам, аптачкаша иҷаш даҳани кирта меша, бо ай поёнаш мемона барои пиштак. Озамира мегирем флизелин клей мекунем. Флизелин клейш мекунем, баъд даҳани кирта пора мекунем. На духтаро аввал мегирем 7 14 меша, ҳозирашда агар дидем ки майдагӣ кард бо калонш мекунем. Агар ки дидем ки калонӣ кард бо байн майдаш мекунем. Даҳани кирташа мегирем, ина ҳозирашда 18. Ҳамҷара 7 гирифта бошем, ҳамҷарам 7 4 кунҷа мебиёяд. Хелиш қати паҳ мебиёяд, дурозиш қати калтатар мебиёяд. Инам ҷара чен каде чандай 17. Ҳамҷарам бимонин 17 ки тоғри биғалта. Ме 4 кунҷара чиз безеба ки камакак баъд ами амҷаш сини болои ме 4 кунҷа мебир, камакак хиёл мекунем ки сини болои ма дестай, бо вақте ки айдарам кушодем дидем ки мобайниш камтар болотар омадагия гире ростиш кунем. Баъд духтаро як бора на 4-5 сантиметр аптачкаша мемонем. Гирдо ба гирд аптачка. ина гирду ба гирд мебарем шаву анаҷаша барои пиштак мемонем. духтаро дидем ки наҷаш бисёри баъд дарозай, бо метонем ки майдаш кунем. Ина ози ама 18 мондагиам, оли вақте ки бо духтанадам мумкин ки ай боло 1 сантиметр гирам, ё ки даже метавонам ози 1 сантиметрша гирам 17 меша, бо вақте ки гирдо ба гирд духтем бо поён мефурояку, мисол метавонам ки ай боло майда кадан гирам. Ана даҳани гарданша мебинем 16. Ина 16 омадай. Вақте ки иҷара мебирем бо 2 сантиметр гаҷа дабавид мешава, боз зиёдтар мешава. Барои вақти бириданда мумкин ки ман ай мобайн инҷа мумкин 2 сантиметрша биброрам. Инҷара хе майдатара кунам аввал. Ба вақте ки аптачкора ки часпондам, бо мешаваш калон карда. Гарданам калон мешава бо. Ана духтаро аҳамиятиен, ҳамиам вай дорай, планка дорай. Ман мисол и планка дора бо камакак оз дигар хелтар медозам, чанд намуд мешава.
утюг мекунем, короче, хушро шуда, банша меёвем. Ина банша ма ёфтум утюг қати. Анакин духтаро орзи мегирем, флизелин мечаспонем. То поёна флизелин мечаспонем. Мобайн флизелинам биёвена, туғри айда тарафаш бояд биёя. Анқа флизелин мечаспонем. Барои ки оз дани киртара мебарам. Гиноша накандам, утюг кардам, як бора сахт шид ба хӯрам. Бояд гиноша мекандем. духтаро анаки даҳани чорпинҷаша ҳозир да ҳамин монда бо мебарем, як бори дигар мебаремша. ҳамин даҳани киртара да ҳамин монда чени ҳами бибарем. анам хе мебаремша ҳозир. иҷажда планка мечаспонем. دیگه یگان جوشا نمیبریم. تمام. اینم قم. باینا دو تقسیم میکنیم. من دیدیم باینا دو تقسیم کردیم. دو تقسیم شد. نه یک تاش. اینا دیم طرفش. اینا که پلانکو را میچسبونیم. اینا دخترکو ما چیشه تیار کردم 3 سانتی 6 سانتی متر موندم برای 1 سانتی متر حقی دخترش میشوه. اینا پیشکو بریدگی مای. راستی گفت فریزلین کلی کردم که دیدم تنکه برای وقتی که چی میچسبونی کنوپکه فریزلین سخت نمیکپه سرانو بگیرتم دوبلیرین چسبوندم برای مستحکم شدنش اما کنوپکه ایدمش نبرویه هر دوشه با دوبلیرین چسبوندم اما که دخترو ایره انا خیلی گردونده انا بولوشه یک خطی راست میدوزیم هر دوشان هم خیلی تیار میکنیم ابتچکوره هر دوش طرفی بولوشونه کم کم میدوزیم بعد راستانه گردوندن و کاکشه برآورده خشو با بگن خیلی اتیوگ میکنیم اینا دخترا برای که بفهمم که دهنی گردن کلونی بد نشده اینم 2 سانتی متر همیشه در همینجا موندم 1 سانتی مترش در مثال اینای بالای داخل موندم که بفهم که 2 سانتی مترگه من لیشنی دارم اینا میتونن که نمیخه میگیرین 2 سانتی متر 2 سانتی متر چین میکنین دخترا که همین گردنتون توغری شید اینا گردن من رون 18 شید значит 18 шид агар иқайга айҷа бидузум кишотарак мешава барои имқа ним сантиметри аями байн ман мебарорум амира ним сантиметр майдатарш мекунам мана анаки бояд истар мекашем чен мекунем амҷа планкаи мо бояд 2 сантиметр бия паҳни баъд бояд наёя чен мекунем ки чанд шид диде 16 шид 16 ки шид бо айҷа ки духтем 18 мешава بریم قراشو نگیرین دخترو اینا دخترکو اینا یورا دختیم چورکنجا دختم با لواشونا سтручка رفتم انا که ایرا در بالای پیشک میمونیم 1 سانتی متر ای بالو جو انا خیمونده هر دو طرف تو بیاخیل باشه انا طرف دا میچسبونیم هر دو طرف باید یخیل باید باشه یک خطی راست میریم بعد انا ایرا مونده ای بالوش بدوزیم که همینجا خوری موندگیتون قطعی میگذارین و این طرف یک خطی اسم میبین حرفی من خیلی یا بر ایس این طرف بعد بو طرف پایون لو ایرا بو نچسبونی ندوزیم بو اینا دخترای خشرو اینم خیلی دختمش نه من یک خطی راست قطعی توغری نگرد تو دانم جا توغری نکردم چند خط رفتم یک خطی راست قطعی نگده صف بدد نمیکنم دخترو دختن گیرین رو افتاده نشویم اینا بعد اینجا که دختم بو من خیلی یک خطی دیگه این طرف دختم بر اوزی کنجا که میبریم یعنی خیلی تو میخره این طرف اسمی برویا در طرف پشت انا خیلی میشوه ای پشت بو انا ایرا میدوزیم ابرابود که میکنیم نم خیلی تیار میشوه این طرفش هم خیلی دخترو کنجا که بردیم ایرا ایسین دارن میبروریم میشه هر طرفش یک خیلی نه دخترون خیلی تیار میشوه اینا ها این طرف پشت همه یورا کلی میکنیم میچسبونیم منم خیلی تیار میشوه نشه در بالای ایش میمونیم باز یک خطی راست میدوزیم هم خیلی پروستا میدوزیم که بچسب حوزیرش بعد داخل بویرا میکنیم انا مو کشودی را 50 گرفتم کو 50 قریب 50 هم نداش زیاد 60 گرفتم دیدین 60 امی 60 خوز یک پیشک پورا میکنم تماشا تیار میکنم پشتکش دا میچسبونیم بعد یوبکش میچسبونیم این وقتی که پورا میکنین کمزولچه شما باید بلندی سینه کلین تو منم خیلی میگیرین تا کجای در کاره تا همجا را چین میکنین چند دکی باشه مثلا چند دکی باشه نه سیه تو ایسوس میکنیم خودش 28 میشه میبرم خودش توغری میشه انا کشودیشه حوزیرش دا من میگم که 60 موندگیم باز یوتیوش میبرویه
ава осин ҷои осинҳоро ҳамаро мекашем тайёр мекунам зиёдтиёша ба меброрам духтаро агар ки байншаки духтена мерка гирифта натонистем метунен байна надухта болои ҳамамхе мемонена меркатона мегирен намхе монда меркатона мегирен инамхе фақат ҳами планкора ҳисоб накунен иса усу ҳисоб кунен барое ки иҷа аллакай болои ҳаме биё и тарафа чен кунен на духтаро гардани мо ҳаштай на ҳашт мемонемша камакак ира устар кунен ки гардантон туғри ғалта айҷа баъд майдал калон ша ай рости планкатон рост мекунем ҳозираш да ҳашт мемонем манаҷа ай мо камтарак лишния аввал лишни пешак дошта боша гирем бибирем анакира болотар мемонем анамҷа ним сантиметр ҷо мондагиём баъди гардана мегирем 2 сантиметр монда ай рости ҳамҷа ним кулула мекашем на ба ручка кашидастам ки бутова духтаро метова баъд духтаро дар даҳани киртара борига чен мекунем чанда 18 19 медузем 16 меша ягон ним сантиметр дига ҷара майда кунен даҳани киртатон қати чанде ки боша мақсада майдатаракш гирен ина ман лишни биромад гирифтам шайна анахе гирифтем майдатар шидна 18 шид медуземаш как раз худаш 17 мешавад китфа 10 мемонем 10 инамҷа 10 хат мекашем ай поёни ҳами рона 1 сантиметр тарафи поён хати рост мекашем духтаро ана хати рост кашидем ана ай ҳамиҷа то ана ҳами тарафа роста ки 17 сантиметр мекашем духтаро хати рост 17 сантиметр узбала нестаю қазанак барои ка 17 ина ҳами 17 сантиметра мечаспонем ман ручкара сахт наҷиқидастам ки яке пай мемона гуфта духтаро барои қара ана рости иҷа рости абхват груди нестай ку духтаро абхват груди камтар поёнак дата 5 сантиметр поён баъд абхват груди мешава абхват грудира ман ҳозиражда ина ай рости пуштак чен мекунем барое ки пуштак уже мода тайёр туғрия ина ай рости пуштак 56 58 мегирем 29 мемонам инамҷа хат мекашем на хати чоркунҷаи мо хеле буд на монда будам анаи рости синаша таи каша камакак полукруг мекашем духтаро ҳамзи желатина майдатар кашен аввал ба бубриданда мебарем вақте ки киртара часпонданда бувайиш мекунем инҷара камтар секунҷа мерем манахе сини поён тамом ҳамиёра ҳозир айрушон мебарем ана духтаро ай тарафи қафо нигоҳ кунед чӣ хеле омад пеша кабинед чанд сантиметр дарози кадастаи манаҳа барое ки синадора кай мебардораш ина 3 сантиметр ози мо камакак айҷа 2 сантиметр и поёнш аснаровка када намхе брида то инаҷаради и калтатаракай инамҷарам камакак рост мебирима оста оста то пеши ҷара туғри мешавем духтаро дидена пуштака яъне мекунем манаи пешакумо манаки вутичка рост карданам дар кора ай сари сина мегирем чанди ҳаста висаташа ширинашам мемонему ай поён анхи секунҷаак медузем камакаки рости синажда
духтаро гӯш кунен. И киртачаи мо худаш рӯи сина ки омадааст, барои ин қад ҷои вутичкаш рӯи худаш сари синаш нест. Кадоме ки агар киртачаш дарозтар боша ку, ана метавонем ки инҷа вутичка гирифтан, барои ки ай ман аллакай худаш ай болои синаш мегузашта буда. Ана барои утари вутичка гирифтан ма шумо доз мефаҳмонам, ин ҳами байни мо иҷа мешава. Мисол ай ҳамиҷа дубари нуги синатона чен мекунен 10 сантиметр бошен, 10 мемонен, ай боло нуги синатон дар ҷое ки тамом шава, мисол амҷора мемонен амхел. ина иҷарам ҳамихел мемонен, иҷа 11 ним қариб 12, намиҷарам 11 ним. Ва як хати рост мекашен анахеле, баъд анаҷара анахели секинҷа ина диден? Анахели секинҷа меояд. Рост так секинҷа меояд. Намта. Инамхе секинҷа. ҳамирам хе мегирен медузен духтаро. Ай поён медузен 1 сантиметр, 1 сантиметр дар нуги сина тамом мешавен. Ӯ барои киртое ки духтаро камака калонтар айку, ана ҳавайда мисол. Ана ки духтаро стручка бизанен я маҳкам кунен. Да и як лиқ шава намта. И озяжда исмада калонтар ай. Ана ки баъд штакш да гирен, гарлавина бирен. На гарлавина гуфтем, кое мебирем? Гарлавинара мебирем. Нахе монда гарлавина мебирем. Тамом да и мечаспонем, ҳамаша обработка мекунем, мечаспонем. И тарафаш ана миқачастиш ранги духти киртаи прямой. Часпондем, буд кадем болора. Баъд киртачаи таша мечаспонем. Духтаро рости гап инами қашамаш мода мисол фаҳмидам ки чиқи киртача иҷара духтем, иҷаш намхе юбкачаша мисол қадша пора кардам, нами байнда якта вутичкаи калон мондума, баша трапеция задагиам. Просто амҷара хати рост часпондем, ранги пайванд мешаку, просто часпондем. Ина вутичка монданиш набудам ки рости гап клиент мехоста ки иҷоза вутичка дошта боша, бо вутичкаша гирифтем мондем. ҳозир ай тарафи чапашам нишонтон медиҳам. Ина духтаро ай тарафи чапа ягон ҷоша мисол ман ба ҷои не чизе ки бидухтам даҳани киртара нишон додам, чихе иҷара часпондем нишон додем. Ина иҷара фақат ман рост карда будам, вутичка намонда будам. Гуфта будам ки агар ки дарозтар ки боша иҷада вутичка монем ки ай мо рости гап ихелда туғри ғалтидак. Барои ин гуфт ки мара вутичкаи хеле мон, ма клиент гуфтаги кора мисол бо карем, агар не бе вутичка биди кирта. Ина бароша трапеция задама. Як складка 4-5 сантиметр зиёдтӣ мудам, байнда складка кардам. Ина духтаро ай тарафи қафо. Диден ай тарафи қафоам амхелай. Ина гарлавинаша духтам часпондам, гарлавина мон хе дароз мебиёяд. Ина ҷои складкоша хе утюг мекунена. Дарза сини поён. Духтаро ай тарафи берун рости болои дарзда глакои тура ки рамашканку, анам хели болошда ёки ягон хе намо дига тур мечаспонем.